gonjen od srpske vlasti gdje god se pojavi gospodin Mladen Obradović iz Obrana. Braći i sestre, pomaže Bog! Ako postoji deo srpskog naroda koji ima pravo da kliče obrazu i da taj obraz svetli kao uzor čitavom svetu, to ste vi, braće Srbi sa Kosova i Metohije. Ako postoje ljudi u ostatku Srbije koji zaslužuju da čuju vaše aplauze, vaše klicanje, vašu podršku, to su sva ova časna braća. Sveti vladika Nikolaj nas uči da kada se nađemo pred velikom svetinjom, treba pobožno da ćutimo. Tako i mi, ja i moji saborci, i svi čestiti ljudi koje poznajem, kada god ulazimo na sveto Kosovo i Metohiju, najpre zaćutimo. U ovim vremenima mnogo su od teških i velikih reči važnija velika dela. A ta dela upravo vi, braći i sestre, svedočite za sve ove godine. Za razliku od svih onih lažnih patriota koji su svoj, nazovi patriotizam, debelo naplatili i na kraju sve to sramno pogazili i izdali, vi u svakom trenutku svoga života pokazujete kako se brani sve ono što je sveto i čestito. Ovde su danas među nama ljudi sa mnogo rana po svome telu. Među nama su danas ljudi koji su svojim životima, svojom krvnju, svojim znojem, svojim radom, svojim nespavanjem branili sveto Kosovo i Metohiju i ne samo Kosovo i Metohiju, nego čitavo srpstvo i sve nas. Nemojmo da se lažemo, danas nas u Beogradu, u Nišu, u Kragujevcu, u Banja Luci ne bi bilo da nema vas, braćo sa Kosova i Metohije. Ima neki koji kažu da ne možemo sami protiv svih. Ima nekih koji kada kažu to svi, očigledno misle na svoje verne, bratske saveznike, poput Hašima Tačija, Ramuša Haradinaja i ostalih zlikovaca koji su svoje ruke okrvavili ne do lakata, nego do ramena u srpskoj krvi. I sa tim krvavim rukama idu u kojekakve Brisele, Vašingtone, Berline i ostalo i zajedno sa srpskim izdajnicima potpisuju mastelima sa kojih i dalje kaplje ta srpska krv, potpisuju dogovore sa onima koji su prodali sve što je sveto, sve što je slavno, sve što je silno u srpskom rodu. Znajte, braći i sestre, da niste sami. Nije samo tu s vama onaj patriotski, rodoljubivi, bogoljubivi deo srpske javnosti. Nije s vama samo srpska omladina. Nije s vama samo bratska Rusija. Nije sa nama samo čitav slobodoljubivi svet, a takav je još uvek u većini. Sa nama je, braći i sestre, Gospod Bog, a onaj ko je sa Bogom, taj je u većini. Sa nama su danas duše i svetoga kneza Lazara, i svetog kralja Milutina, i svih kosovskih vitezova i junaka i mučenika, koji su svojom krvlju obeležili i zakrstili i osvetili ovu zemlju. Sa nama je danas i duša viteškog konzula Šćerbine. Sa nama je danas i duša Stefana Nemanje, čiju 900-godišnjicu rođenja bi ova država trebalo da proslavlja ove godine, a nažalost to ne čini. Sa nama je danas i besmrtni Njegoš, čijih 400 godina od rođenja koji se navršava ove godine. Naša država još uvek nije našla za shodno da obeleži. Daju milione i milione za parade srama, a ne mogu i do dana današnjeg da se sete srpskih vitezova i mučenika i junaka sa Bregalnice, koji su pre 100 godina, 1913. godine, odbranili od mučkog bugarskog napada srpsku zemlju. Sa nama su i sveti carski mučenici Romanovi. Ove godine se navršava 400 godina od osnivanja i zacarivanja carskog doma Romanovih u Rusiji. Dakle, sa nama je većina i sa nama je pobjeda. Živela Srbija, živela Kosovo i Metohija u Srbiji.